Ah, tata sangisa kembo ticket. Kembo de. Ngwidi mweni kiba uru kiba tubakiri kimbokolo. Nikumeka sukula okonzo ete longo temple detu. Temple bone nguyo uno. Ngindi ko boise lwakiti. Bon, ngindi zindwakiri kasi po temple wati sukulu mwe 3 fois kubu tatu mungondi mosi. Aha. Kadi temple inzo ya tata longo. Ingeta. Etana zangu wa longo kendi. Ingeta. Ebeto mwinzo zetu. Tusukula nzo shake koso kilumbu. Ingeta. Kasi kubu nzo ya longo ipali pali sukulu kari kilumbu. Me contrairement muzi programme. Ndi outback kana ngindu pali sukulu kubu tatu mungonda mosi. Me muna ntangu sabo kalondriye bakubika noko mungonda sukula nimisukulwa vuchisukulwa kumbu tatu. Oui. Aha, kati dipanga manga. Bo dipanga mene kumbu tatu pata yani weka mfumu dibuntu baba sima kimbao ngani. Ye ba conseiller ye mama conseiller ba veni duve nzo ya longo pali sukulu kumbu tatu mungonda. Aha. Kifyo. Ebe service hygiene tubakidi ngini omwe kumbu tatu mungonda. Sifyo kiti. Sio sana. Sababu mchamambo kadi ngina muona bankabe na kombo kabi kombo be nkulu beyo. Est-ce que le vuidi funu ma mis matériel mama pile parce que dans sanko bambanga utiza vala. Oui. Bon matériel mena. Kapenza sala kumeme ntangu tatu miezi ya musukula zozamba wose. Tueleka matériel zole kaka, ziapare zole. Mais tulomela katuti nombo kwambeni mwana kuna mutsizanga, mutu tule matériel tubongisa nani nzwete longo. Kadi yangu tutakuja kumwenge sami kumwenge sangi baba sangisa esikiazo sasa kingemcha isalo sala kumaza velela mono i responsable directeur général ya environnement hygiène et assainissement ya dibundo campagne obo bampango zo kubokila mu contact bumbokila muzaya est-ce que don mokolo ngene ya téléphone obo boy en tout cas mono ngene ainsi depuis 82 le 4 janvier 82. Baba simo kimbao ngene wantere bo kilendi simbo appareil ya communication. Aha. Edia kantangu ya sala mariage. Yani wantere bo kaulen savai kadia kama Yerusalemu kuve. Voki kuvenir ve ko tsuga yani. Aha. Uyandi ya sala mariage setan ki vai kama Yerusalemu ko ye mono yenketo katuvai kanga. Kadi yangu. Donc votre le baga ko so njilen kama kubaka. Bo mu mulene on va donc combattre, il faut vous téléphoner Yann Motin pour vous dire bon. Merci de 5 5. Merci. Lu Gambot, Thomas Sall. Voilà. Tous dans la gaieté, le travail dans la gaieté. Mais dans la salle moukies, n'est-ce pas? Très bien. Voilà comment on ramène l'eau de la rivière juste dans le temple pour nettoyer ce dernier. Voilà ce majestueux temple de la Nouvelle Jérusalem, Nkamba.